abagabo bahagarara bagahangarika imitwe y'ibihugu 50 bagahagarara bagahangarika East Africa. So the Tutsis of Congo are supposed to be treated like the Tutsis of Rwanda in 94. And in fact, you see it when you look at the alliances that have even been formed, both on the ground in Eastern Congo and bringing in Burundi, and the pronouncements made by the same person making accusations publicly on the media platforms. With hate speech and the support for FDLR that killed the same Rwandans in Rwanda. So the way they come together under this leadership in DRC, I mean, to ignore that and you want to call it something else somewhere else by somebody. I think you have to be missing something in your mind. Nukuvuga ngo ibipfu byose biyobowe na Ndayishimiye na Gisegeti. Nukuvuga ngo abanyabwenge bose bayobowe na Papa Ange. Ariko nukuvuga ngo nijuru kandi ry'abanyabwenge. Nukuvuga ngo Papa Ange aremewe kuko Bibiliya ivuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka irabemera. Mugende mu bisome muri Petero. Nukuvuga ngo ibintu Papa Ange azakora biba byemewe n'iby'ubwenge n'iby'ubuhanga abanyabwenge batumva abaswa batumva kandi badashobora gutahura. Ta muskuzi utahura fenomene ya Papa Ange. Ta muswa uzuhabwa Papa Ange bisaba ko umunyabwenge yicara agakora analize akamumva akamutegera kuko azavugira mu migani. Bisaba ngo disikuru yiwe kugira ngo uyumve ubanza kwisubiramo nk'inshuro nkazirindwi cyangwa 8 ukazubanza ugakora pause ugategera ugasubira ugakora pause ugategera kugira ngo uze kumva icyo yarashakaga kuvuga. Abaswa rero ko Ndayishimiye abaswa nko kwa Gisegeti ndakurahiye tiboroha bumva fenomena bahabavuga none tuvuga iki dukora iki ni mu marango y'intambara muzoyitsinda twarababwiye ngo intambara ni ya nyuma my idea kandi tuyihagazemo none twarababwiye ngo by force by fire tuzobana muzanga muzemera tuzobana mwanga ya masura tuzoyabahagika mpaka muyemeye akakagara mwokwaga mutokwaga my idea. Ejo narababwiye ngo muzanga gutaha tuzobakorera dodash nitutabakorera dodash tuzobashipinga ndetse bamwe muri mwe hari abatazona shipingirwa bakagura iyo bari kuko mwanze kumva kandi iyo umuntu wanze kumva kandi hari igihe abantu bazavuga ngo twarabayawewe twarabananiwe. Narababwiye ubushize ndababwira ngo twabuze Kongoro tabwo Kongoro bamubuza M21 yabuze Kongoro ariko kuzana ikigoryi nka Kongoro ungufashe Kongoro ninko wafata ubuso tumufataga ngo hari amagambo ugiye kumukorera ubutasi ngo hari amagambo y'ubwenge umukuramo cyangwa ngo hari ikintu bahabapanga umukuramo ararangaye wese iyo babakubise yirukira kuri Twitter iyo yabashonje yirukira kuri Twitter nukuvuga ngo n'umuntu Kongoro ntabwo twamubuze Kongo bagiye nka system kwarakubwiye ngo tuzobaho warapfuye tubeho ugihari Masunzu arahetse twirwane hihari aranapfuye twirwane hihari kuriyaga muzamubwira ngo Masunzu ntiyapfuye amaze imyaka 5 yarapfuye burke yarapfuye usaba barinze kumubika ngo bamujane muri gasanduka Gisegeti yamushimbiye. Rero bavandimwe Fizi batwitegure Baraka batwitegure Uvira izikuramo bose bazinjira mu Burundi ndetse tuzoshiraho urupango Ndayishimiye wewe Ndayishimiye mu Burundi utakiyaga kulomba msama wewe Ndayishimiye uzoza gusaba imbabazi kuko uri mu menyo nk'intare frontiere yacu ni AFC nujibu iburyo ibumoso ni y'u Rwanda nuje inumanuke ni AFC nuja ibumoso ni
nitwe tufite intanganika yose ntawe uhahungira ni ukugira inama k'umubyeyi boza hakiri kare inzira ikiri nyabagendwa naho nimara guha igihe cy'imbabazi nikirangira mu minsi mike mayidiya uzoba uri yuje rero ijambo ni ryawe. So the Tutsis of Congo are supposed to be treated like the Tutsis of Rwanda in 94. And in fact, you see it when you look at the alliances that have even been formed, both on the ground in Eastern Congo and bringing in Burundi, and the pronouncements made by the same person making accusations publicly on the media platforms. With hate speech and the support for FDLR that killed the same Rwandans in Rwanda. So the way they come together under this leadership in DRC, I mean, to ignore that and you want to call it something else somewhere else by somebody, I think you have to be missing something in your mind. nawe genzo ko hosting murakoze cyane akaraje ni gashasha sindakumva kabisa nuzarukarisha yaje mu yindi sapumashi zarukarisha yindi yamaze icyo bivuze cyangwa neca ingamba z'ubwirinzi yariruka muri 2019 mugize iminsi sekere akijyaho ku butegetsi twaganira n'abasirikare gukora byo guhostinga n'ibyibanze mu mirimo yanyu mu buzima bwanyu nk'uko zagiye zibaho murabizi iva n'ubwo mutoya ngira ngo urakazamuza wetu n'ibiki jewe ku giti cyanjye kibashimiye kubera ko twumvikana ibikorwa hari ico byahinduye bitandukanye twagomba gukora kugira ngo dusecuring kuri border yacu murabizi ko harimo no muri zino ntambara ziri mu gihugu cyacu cyangwa se iwacu zirenze 200 zitwaje intwaro tukwira ntabashimiye kubera ko njyewe sinza postinga space nigeze guhostingaho rimwe ariko iyo mbonye abandi bantu ikibazo nk'icyo gifite aho ubuyobozi bwa DRC president wa DRC bari mwakigoro afata icyemezo yiyemeza gukora n'abandi bo hakurya n'abanzi bacu kugira ngo ndabashimira ibibazo biturutse muri DRC ndagira ngo nsohoza ingamba z'ubwirinzi ntabwo zivaho zirahinduka mushiki wanje batwirwaneho ubundi sista twirwaneho ibintu byo gutegereza umwanzi n'abandi bantu benshi wenda sino bikorwa bye bikadusanga sista twirwaneho na Auguste tuzaho byatugejeje so ntabwo turi abanyeshuri babi cyane kuntari bo bantu iyo turebe uko byagenze igihe cy'abacengezi hari ibyemezo byafashwe iyo nabuze umwanya kabyihora akamenya ko bamvugiye zigomba kumera kugira ngo abaturage bakomeze ibihugu zaratumeze kweri nibaterwa ibibazo bituruka muri Auguste yari yarabuze rwose ariko njewe ndaza kuvuga turabizi ko ndaza gusubira kuri topic ariko nashatse kuzamuka kare network irabura icyo bivuga hari umuvandimwe ndaza kuvuga wenda cyabaho turakizi wavuze FDLR arabantu bibaza sindi kumubona witwa Afrika ntabwo ari umutwe umuvandimwe cyo dupfa cyangwa se inyungu turwanira ibita abavandimwe y'agahungu kamwe kitwa ngo ufite ideology izwi ngo ni Masisi ngo twifatiye mu Rwanda ku gahanga yoboye cyangwa bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 n'ubu niyo muntu bagenda kongo ivuga ko abantu bashaje reka nze mubwire sinje ubizi cyane abandi ariko vision yabo hambwa yose mu Rwanda utarimo umuntu witwa ku gahanga urashobora kunyura mu Rwanda uri imbuka nicyo bigisha kugeza umunsi w'amashuri FDLR rero aho banatandukanye n'izindi mitwe yitwaje intwaro iva muri DRC buriya igihe bambukaga umupaka bajya muri DRC hari amagambo mwari mukomoje bagiye na system batwara amashuri yabo buriya za école des officiers barabikomeje bagira intege graduatinga buriya hari umugabo ukunda kubihanukira tuvugana ariko uvuga ibintu ukamutegera iyo ageze mu bintu by'amateka hano ho FDLR ugategeza kuri babandi bambutse muri buriya Paul Felix azavuga ibintu arasa na sogokuru witwaga biganiro bisanzwe ariko aza ikibazo ngira ngo nababiha amatwi hari igihe inka zigeze kunyagwa iwacu mu 2003 niyo wajya mutobo uyu munsi cyangwa ejo mu gitondo sogokuru abo wasanga izo nka n'abandi bantu ziragaruka ariko abembe bari bisajije mu mashuri ya FDLR arambwira ngo abembe kuvuga ngo abo tugomba kureba gusa nabambutse muri
nja kumubaza nsobanura ibindi sinzi bari ubucucu cyangwa se no ibyo bintu sogokuru yambwira igeze nabyumvaga neza kuba Kongo yabivuga ariko ubu ngubu iyo mbyumvishije nzabyumva mu kanwa ka Felix bitagaragara cyane naje kubaza data nababiha amatwi ansobanura ibintu yabisobanuriye kumva n'ibyo sogokuru yambwiraga ayo mashuri bigahura n'ibya Felix nzamvuga ngo ntabwo nzobwira Felix ngo ambwire kuri telefone numva ngira amatsiko menshi yo kuzobora nawe kamubaza ngo kubera iki ibi bintu tuvuga biza bihura n'ibya sogokuru kira aho ngaho so the Tutsis of Congo are supposed to be treated like the Tutsis of Rwanda in 94. And in fact, you see it when you look at the alliances that have even been formed, both on the ground in Eastern Congo and bringing in Burundi, and the pronouncements made by the same person making accusations publicly on the media platforms with hate speech and the support for FDLR that killed the same Rwandans in Rwanda. So the way they come together under this leadership in DRC, I mean, to ignore that and you want to call it something else somewhere else by somebody, I think you have to be missing something in your mind. When it comes to the general, abanyamurenge bazi ico bashaka bazi ico bakora icyo bivuze cyangwa neca y'ingamba z'ubwirinzi kandi nazaga kuvuga muri 2019 bivuga ngo abasirikare akijyaho FRDC n'abadede twaganye n'abasirikare ngo bari kurwana intambara icyo gihe CDS twaga Celestin Mbala African boy yari yasobanura niko zageze baho murabizi diva n'ubwo mutoya erega bano bantu bagomba kumenya ko turi mu bantu ba mbere bakunda amahoro twumvikana ibikorwa kuganira dukunda bitandukanye twagomba gukora kugira ngo ariko ubwumvikane bwanze urabizi ko harimo amahoro akanga urashize bwa DRC harimo group zirenze 200 twebwe bano bantu bazakimenye kandi barakumvikana ibikorwa bitandukanye shabana n'ukuri ko kwakira izo nazo twebwe tuvuka mu ngabo ariko iyo ugize ikibazo nk'icyo dufite ubu aho ubuyobozi bwa DRC aho perezida wa DRC mwumva ko bagomba gufata icyemezo yemeza gukorana ahubwo na turi babandi mushobora gutegura mini zose zo kuva ko mwozobamara ingamba z'ubwirinzi ntabwo zirahinduka turi babandi amahanga yose ashobora kuba navuze ku nambara z'abacengezi ibintu byo gutegereza umwanzi twebwe hano turi abantu bagira ibikorwa bye bikadusanga mu tuba duhagarariye bw'u Rwanda hari ukuntu uzanwa abantu bakavuga ngo u Rwanda ngo zagize gutya so ntabwo turi abanyeshuri babi cyane u Rwanda muzabirirwa mwasa uko byagize igihe cy'abacengezi hari ibyemezo byafashwe bijyanye n'ukuntu ingamba z'ubwirinzi rutwimana mu magambo rutwimana mu bikorwa batera ibibazo bituruka muri DRC noneho bazogende babwire ngo ibyo bavuga ngo lifting defensive measures kuvanaho ingamba z'ubwirinzi kubera ko duhagaze ubunyine rubifitemo uruhare rwarabikoze icyabaho turakizi bavuze FDLR hari abantu bibaza bizogwa nabi aziyahure ntabwo ari umutwe w'abantu icyo dupfa cyangwa se inyungu tubanira ni umutwe ufite ideology nabonye umuntu anyohereza umanyo utavuze ngo bazamuhamagara yoboye cyangwa bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 n'ubu niyo murongo bagendera kuvuga ko abantu bashaje ngo uri kumwe natwe umurongo ni uzadufasha vision yabo isoni zo kuvuga ko tubana narwo rutarimo umuntu witwa Rugabo yarababwiye ngo ntawo rutera kandi yababwiye ari umugabo uri kuri uri kumwe nawe rero aho banatandukanye n'indi mitwe itwaje intwaro iba muri DRC buriya igihe bambukaga nizo twebwe bajya muri DRC nubwo buza buvuga bose bumwe bagiye nibaza amashuri yabo buriya za école des officiers bakabaza abantu bagira intex government mbere y'uko inkotanyi zambuka muri Kongo bagiye nka system nk'isirikare cya leta gukora igikotanyi mu niko nako bakomeje ninde musirikare kuvuga ngo FDLR bategereje ko ari babandi bambutse muri ngo tuvuge ngo umuntu yarazwi yarakomeye ndabizi ko bari Kongo isanzwe bivuga ibyo ni bisanzwe ariko abateye ikibazo ngira ngo nababiha amatwi nikora yo ni gakunzi uri runaka aba n'abagabo cyangwa mu gitondo
abo wahasanga isoni zo kuvuga ko tubana barukunda bazarudufasha biyahura baziyahure so kuvuga ngo turwanira rwaratwimanye tugomba kureba nabambutse muri icyo gihe no kwirengagiza sinzi bari ucucu cyangwa se kubera ko mu mahanga isi yose bihugu byuzuye ni rwo rwonyine rufite umuperezida umuperezida wahagaze aravuga ngo bitagaragara cyane so warigize kandi ariko abababaje n'ababihamya ninde wamubwiye ko abantu baba bashira yaje kuri space azaja kuri space erega ni general major ya promisinzwe gusa ngo kubera ko ngo babahaye abantu bavuye ngo bageza oya iriya ningo yarwanye erega nje nzambwira abantu nyangakaga ukiraho uzumva so the Tutsis of Congo are supposed to be treated like the Tutsis of Rwanda in 94. And in fact, you see it when you look at the alliances that have even been formed, both on the ground in Eastern Congo and bringing in Burundi, and the pronouncements made by the same person making accusations publicly on the media platforms with hate speech and the support for FDLR that killed the same Rwandans in Rwanda. So the way they come together under this leadership in DRC, I mean, to ignore that and you want to call it something else somewhere else by somebody, I think you have to be missing something in your mind. ubuvira bwaguyemo gakunzi ubuvira bwaguyemo bamenge ngo yagize umwijima ngo ni ise yaguye icyo bivuze cyangwa nature ibintu buza bugenda bukavuga iyi ntambara ikintu gusa kiri gushimisha hari ahantu akijyaho ku butegetsi abacu bageze nashimiye Imana tegereje ko buzomanuka kuko irangira nk'uko zagiye zibaho murabizi tegereje ko buzomanuka ugahagararira iriya hajiranga abacu bakavugira mu irango rya rubwebwe bitandukanye twagomba gukora kugira ngo securing kuri border yacu murabizi ko harimo muri bano bahungu bacu hariho kamwe kaza kamera nk'intuza kagahebe kavuye mu mwite w'ifu izo nazo irango ni rugari ariko iyo ikibazo nk'icyo dufite ubu aho kariya naragahebe afata icyemezo yemeza gukorana ahubwo n'abanzi bacu karavuze karisaza ngo kazoja muri Washington DC nagiye iminsi 3 namaze iminsi 2 muri Washington DC ngo ndategereje ngo umugabo kabuza kunambara z'abacengezi genzo twahuye ibintu byo gutegereza umwanzi hari umugabo ngo waje ngo guhura n'abandi bikorwa bye bikadusanga mu mipaka tuzaho byatugejeje ikintu azaja kuvuga ngo yamenye kubwira zirantu myiza